Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Nagaland pen kijui kelang aphan kewang inut nungsa sune bowling pa bang phulang kijang pen apran ke damnang. Lason sini phai krip clear ni langsun ke lang jia phan pura Nagaland pen bang krip clear tumwang si lang bukua long ning che parong ponlo bonta ko pai ke lang nuajok nungsa sune bowling pa bang phu langsuna phu chong an arludam si arlong kang lit pikajok tut seramat langjang chok. Lason se Assam SDRF lapen Nagaland SDRF atum birta long si kichitanga bang arpum riponlo bonta ke cheng siar ni mate ni phai krip hor ni pen riponlo bonta long pon pedadlo lason sini phai krip rogar ni adap pen ripon bom si por phai ke thom malom an abang arpum langsun pen olai si manja police atum pen chipari deng ponlo kithia bang phuamen nungsa sune bowling arta thongke bratrok arong Nagaland pusi pangthek pon nona mat birta ke tok bom mahut an ke manja police station atum pen si kithi tanga bang arpum chipari deng pon pusi birta ribdun long. News report Karbi Anglong News Channel. আপোনালোক অভিযানৰ অন্তত সফল এটা অভিযান আপোনালোকে দিলে এইটো বিষয়ে কি ক'ব স্যাৰ? হয় আজি যিখিনি কষ্ট কৰিছে আজি সাৰ্থক হৈছে আমি টিমটো আহিছিলোঁ আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু ডিফু ফায়াৰ ষ্টেচন আছে আৰু নামটো ল'ব লাগিব আকৌ নাগালেণ্ডৰ SDRF টিমো আহিছে আমাৰ লগত যৌথভাৱে অভিযান চলাই আমি যোৱাকালি অভিযান চলাইছোঁ সফল নহ'লোঁ আৰু পুথত আজি আকৌ আমি কৰিলোঁ 2:30 বজাত ৰিকভাৰ হৈছে ডেড বডিটো মানে জলপ্ৰপাতৰ একদম বৰ বিপদ সোমাই গৈছিলে খুলি গৈছিলে সেইকাৰণে উলিয়াবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল তথাপিও ৰিকভাৰটো হ'ল মানে যৌথ অভিযানত বিশেষকৈ আমাৰ হোজাই ফায়াৰ ষ্টেচনৰ আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ দিবাকৰ শইকীয়া তেওঁ প্ৰথম মানে দেখা পাই পেলাই তাৰপিছতে তেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰিকভাৰ কৰি পেলাই বৰ্তমান আমি মাঞ্জা থানা মানে ডেড বডিটো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বহুত জটিল ওপৰত আছে নমাই আনোতে যথেষ্ট কষ্ট হ'ব তেনেকুৱা নমাই আনোতে হয়তো গধূলি হৈ যাব পাৰে এতিয়ালৈকে আনিব পৰা নাই থান স্যাৰ অপাৰেশ্যনটো বহুত জটিল আছে যেন লাগিছে কিয় 3 দিনৰ সময় লাগিছে কি বুলি ক'ব স্যাৰ? এটা জলপ্ৰপাতত যিহেতু পৰিছে এইটো জলপ্ৰপাতৰ দুটা স্তৰ আছে এই দুটা স্তৰটোত নহয় একদম 2 নম্বৰ প্ৰথম স্তৰটোত নহয় তাতোতকৈ আৰু ওপৰলৈ গুচি গৈছে ডেড বডি যিজন ডেড বডি তেওঁৰ নাম আছিলে নামটো আছিলে ডিমাপুৰৰ আছিলে বয়স আছিলে 36 নুংচিছেপ উইলিং কেছ আছিলে 36 সেইজনৰ হৈছিলে এক্সিডেণ্টটো সেইকাৰণে আৰু আজি ৰিকভাৰ হৈ গ'ল সেইটো এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হ'ব নেকি? এইটো আমাৰ কামটো হ'ল ৰিকভাৰ কৰা ৰিকভাৰটো আমিতো এতিয়া কৰি দিলোঁ যথভাৱে হ'লেও কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি লোকেল থানাত অচিক সমজাই দিম মাঞ্জা থানাত তেওঁলোকৰ ডিউটি কৰিব ঠিক আছে Hi friends, it's a great joy to be here just to speak on behalf of all of us as a human being and we know that today 3 days back there was a small incident happened in the waterfall. A few boys just came for a picnic to enjoy to see the natural beauty. Unfortunately, one boy fallen in the water and he died. And by the grace of God, by the help of God, with the help of some of the bullies from Nagaland, from Assam, and well-wishers and brothers and sisters came, and till 3 days today, we found the dead body back. But it's our wish and to all of us for the safety measures for all of us, especially for the young people, that we can protect them and how we can protect them the government can do some help measurement where the young people and children should be safe in the near future. That's the point we can think it over it in the near future. Do such kind of things and the places to visit. It's joy in life, but we need to save people so that we can think something better. Thank you. Thank you.
Manja hawara long ta ingtang kring pen manja digital news forum ke par Japon mai phu Dilip Hanse kongchun bangsar long ki hanse atuma phan pek pon tanglo kai Kerala poson sinon digital media kai mate 4G 5G kai along ason tina saya mo along anta Kerala et lapen prek et puke rada chataya long si chiklang daklo pinpur mi nang lirideng jong si smartphone mate Android phone leke dolote laki digital akai kachini dun ke chenglo Kupia potma pulotang te haladak si pirthe ka charting alama berta chepachoy theglong etpo lason si non digital media kai pen kachera blog jasemet berta ki pike prapnai pulote portal lapen digital news henlo lasi digital news mate portal news anso se ke paprang dun thekjia phanpura pini manja town committee conference hall along manja digital news forum aro ke parjap mate sengpon tanglo Bangso MDNF along nonomat kelangka pachari jia phanpura Central Committee atum pen chedon sarsi MDNF amai phu Dilip Hanse lapen kongchun bang sarlong ki Hanse lapen dihin rimbang Rajesh Hanse atuma phansi ar pupek ponchodlang arni ka prek executive meeting a hotsi committee along papleng thu pupusi kachingwai along cheparai pon non digital akaya along news reporting ke dama hot anparta news publish that aphi Komat ne kether ke hab do kok lapen anparta kapre ka kisung ke boy pen kachipajok jia phan isivet eklaivet karjap thip jia phan si bangso karbianglong digital news forum amahang pathek ponlo digital media long ke son surya berta taklangji athe media puluti neutral mati independent body reporting ahot ko pc ke theklong evidence atengsi paklang lehenlo digital media ke mang laswa joine government atumpenta khang un edetji Pini ke ratcharya songja po songja pi atum anta digital media long si cheklang nang koklo lapen publicity phanta digital media long chiri nang koklo lasinon ke government of India penta aprang press council of India thihek pen PCI padim non ke digital media of India thihek pen DMI pusi dengponlo Bangso maya long ke ADNF Central Committee kongchun bang Nathan Ronghang dunmai phu sopen terang rapchun bang Mongol Singh lekthe dihin rim bang Donelson Timung lapen sai hemchun bang Bapuram Singh Naratum chetong dun anpart apini bangso committee ke senga maya long misen pen ke pachun long aphuthak manja digital news forum amai phu Dilip Hanse pen kongchun bang sarlong ki Hanse atum ningkang sampen manja town committee chairman Gotom Hanse aphana keru lapen kachuro pajirpon News Desk Report, Karbi Anglong News Channel. Dolamara rongtroga rongara tatuma phan EM Richard Tokbea hin pen towar kasalam pipon. Jakhong poni phaikri throk arni lakhaing koira throk Dwarbaguri MEC constituency ki parlo Dolamara koiso rong pia rong kedam ke wanga towar EM Richard Tokbea hin pen towar kasalam pipon. Kedam tang Dwarbaguri pherang kya bitung atum pen kahumri dama hot ke thekdam longa tengki lang ke thia hot towar kanglem et pen rada kisung ka chitong nang penajok rada hongjaya long kisung alam the paklang pipon lo bangso penajok local MEC mati education EM Richard Tok bita initiative and ponsi rada phaning jin sosi pini langroy lang ke palia phanpura langadong phur pipon lo bangso ajok rong thogara ta tum pen setami education EM Richard Tok bia phan ninga klong pen kachuro pajirpon Athemani li tumrong thiara ta tumpen kachuning ripona lam the nang papleng de apot lasinon ke wangjar ni an setami nang lilong si do verji puta rata tumpen ningje ponrinti News Text Report Karbi Anglong News Channel Falcon FC atumpen patir piponsi football tournament match ki bipon Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troxy ko pili constituency arlo Kheroni Higher Secondary School pathiok lamalong Falcon FC pen patir piponsi football tournament match ki bipon Niphai Kri Trogarni Kheroni Higher Secondary School pathiok lamalong Falcon FC pen football tournament match ki bipon along Alhiaman pen chitongdun irrigation board chairman Dhon Singh Dera Kheroni Higher Secondary School principal Dhoniram Dera protection ranger Sekaring hi Kheroni Sport Association Secretary Avinash Be, KL83 Pipen Dunmai Phu, Ramsing Phangcho, Jengkha Municipal Board Chairman Gotom Kramsa, KSA, HRC Kongchun Bang Anthony Tiso, Lapen Kithe Kidingatum, Chetong Dun. Bangso tournament ke chengsi ka chepate pon, GGKSA Lapen Kheroni, Falcon FC B atum pensi chepate pon. GGKSA FC atum 2-0 pen chepahai pon. Bangso along,
Best Player Hum Alokson che palongpon. Match kadu kawi team Crete Rock lapen. A match tinta Best Player longpon igji. Winner suri plikep lapen runners up suring koi rapon sinong e longpon igji pusi perangkia thengnu than pachini pon. Kheroni pen kamsing dera report Karbi Anglong News Channel. Inilah Falcon achievement. Falcon first Falcon kaplo. Inilah dak Pati Patel lagi DGK se lapen Falcon Academy yang ngok ni betul. Total team 16 do. Masap endo Hujai district endo lapen Kamrup Guwahati pin sih bang. Lah man of the match di. Final ni best goalkeeper high school scorer lah. Final schedule ke 25 July officially schedule final bang. Yang kila pon nali lah. Next lade lah field khali available है. Like से west का साथ उसे चराई पर उसे field है. Last non summer vacation Falcon तो masih अभी पॉइंट है. Last कुछ lah Falcon FC में से match भी तो. First give out 40,000 lah. Runner up तुम 25,000. This goalkeeper do high scorer do. Lah Delhi man of the match के तो दो trophy भी बोलो. Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.